Misli krajiški, slobodno i glasno. Pitanje za večeras je glasilo: znamo da moćni zapad prema Srbiji vodi politiku dvostrukih aršina. Da li je i Srbija prema Krajini vodila politiku dvostrukih aršina ili je imala isti odnos prema Srbima u Krajini, Srbima u Bosni i Srbima na Kosovu? Evo vaših odgovora. Dušanka iz Rume: vodila je i vodi prema nesrećnim krajišnicima politiku dvostrukih aršina. O svima se vodi više računa, nas nema nigdje. Ličanka iz Sremske Mitrovice: krajišnici između Čekića i Nakovnja. Oni nas prognali, ovi nas nikada nisu prihvatili, čiji smo mi? Mara i Duško Nikinci: Krajina je namjerno žrtvovana i svi su gledali da se okoriste na našoj muci. Slobodan Metikoš: naravno da nije isti odnos. Krajina je kolateralna šteta. Dragan Božić odgovara Slobodanu: nije kolateralna šteta, nego dogovorena razmjena teritorija. Mile Bosnić, predsjednik Udruženja krajišnika Pančevo, bivši ministar trgovine Republike Srpske Krajine: apsolutno i Srbija i Republika Srpska. Jedni su, dajući nas, mislili da će im ostati Kosovo, a drugi da će dobiti veći postotak teritorije u Bosni i Hercegovini. Mile Čubrilović, diplomirani pravnik, visoki činovnik Vlade Republike Srpske Krajine, danas iseljenik u Sjedinjenim Državama: da, već sam o tome više puta pisao. Srbija je vodila politiku dvostrukih aršina prema Srpskoj Krajini. Srpska Krajina trebala je popuniti prazninu Kosova prema zamisli srbijanskog političkog establishmenta, bez obzira na materijalne gubitke, što je odgovaralo Hrvatskoj. U počecima, kada su Stipe Mesić i Franjo Tuđman išli u Beograd na razgovore, postavili su pitanje Slobodanu Miloševiću koji srpski prostori njih interesuju. Odgovor srbijanske elite: nas interesuje samo 64% Bosne i ništa drugo. Dobrica Ćosić išao je na pregovore sa hrvatskom delegacijom o kulturnom preseljenju krajiških Srba, o čemu postoje i pisani tragovi. I televizijska reportaža Televizije Beograd. S druge strane, svi aktivni vojni komandanti imali su stanove u Srbiji. Svim krajiškim Srbima nije bilo dopušteno kupovanje nekretnina u Srbiji, kuća, zemljišta, radnji i sl., o čemu postoje zvanične zakonske uredbe. Sve što je kupovano išlo je preko advokata inkognito. 980.000 krajiških Srba, prema dostupnim podacima iz Republike Hrvatske, ostavljeno je da umiru na najgori način, a ne 200.000 kako to prenose srbijanska sredstva informisanja. Hrvati su znali, jer govor Stipe Mesića u Baškim Oštarijama iznad Senja: vi Srbi koji živite u Hrvatskoj i orete njive, nemojte čekati da vam iz Beograda padne kiša, jer kada vam bude najteže, vi ćete biti izdani. Dakle, komentar dalje nije potreban, jer je sve poznato. Petar Bursać: širok je pojam miješati narod i državne, prošle i trenutne funkcionere koji vode državu. Narod se ne pita, već neko mnogo veći, za svu našu nesreću koja je zadesila srpski narod, da li na Kosovu ili u Krajini. Krajina je prije svega imala loš stručni kadar koji je svoju sujetu i lični ego punila samo zato što ima vlast. Sa takvima smo dobro i opstali koliko jesmo. Jedini političar iz tog vremena koji je vrijedio, je bio razuman i normalan, jeste Jovo Rašković i vodio je jednu pametnu politiku na tim prostorima. Koliko smo mi krivi sami, toliko je i Srbija u to vrijeme kriva. Darko Mihajlović:
Republiku Srpsku Krajinu su mnogi doživljavali kao dobar pregovarački kapital koji je unaprijed bio prva opcija za žrtvovanje. Miloševića Krajišnici nisu zanimali, dok se Republika Srpska najviše bavila sobom i u svakom slučaju manje joj je i za zamjeriti. Znamo da je Srbija uvela i sankcije braći preko Drine, tako da je i Republika Srpska bila u vrlo nezavidnom položaju. Srbi na Kosovu su odavno otpisani. Utisak je da bi bilo prihvatljivo da se zadrži sjever Kosova, a ostatak je davno otpisan. Ono što je obeshrabrujuće jeste da ne vidim nikakav drugačiji plan ni kod današnje opozicije. Njih tek uopšte nije briga za prekodrinske Srbe, čak vidim jedan sindrom koji je neverovatan. Naime, kada smo bili u izbjeglištvu, čekajući državljanstvo majke Srbije i uglavnom nemajući pravo glasa, više puta sam slušao kritike kako smo mi izbjeglice učvrstili Miloševića na vlasti. Percepcija koja vodi do apsurda. Slušajući današnju opoziciju u Srbiji može se ponovo čuti kako su Krajišnici krivi jer su listom za Vučića. Ono što sam siguran jeste da sadašnja opozicija je potpuno nezainteresovana i nema apsolutno nikakav osjećaj za Krajišnike, ali i za Srbe sa drugih prostora. Kao narod pokazali smo poltronsko lice, a naši političari se trkaju u poltronstvu i zaista poštujem samo rijetke izuzetke koji se trude i pokušavaju da nešto urade. Nažalost, to se uvijek svede na pojedince, ali nije da ih nema. Milan Livada, novinar u penziji. Slušajući tvoju prošlu 690. emisiju Zavičaj Savo, stekao sam još povoljniji utisak od dosadašnjeg o prilogu misli Krajiški, ali mi se čini da si ostao sam u formulisanju pitanja. Nekako mi, tvoji saradnici, nemamo ideja za nova pitanja, iako je spektar krajiškog globalnog pitanja veoma širok. Što se tiče pitanja za ovu emisiju, ono i ovaj put korespondira s temom Nedjeljne hronike. Na primjeru Banata pokazujemo da zaštitnički odnos Matice Srbije po standardima međunarodnih odnosa i međunarodnog prava nije jednak prema svim dijelovima njene dijaspore. To je vidljivo i na primjeru Kosova, ali je najsuroviji bio i ostao prema našoj krajini i Srbima Krajišnicima. Komentar urednika. Petar Bursać u svom komentaru navodi mnogo zanimljivih navoda, ali ne precizira. Kada bi bio precizniji i sam sebi ponudio odgovore, shvatio bi da je upao u zamku propagandne mašinerije u Srbiji, koja je padom krajine formirala potpuno pogrešnu sliku o krajini i krajišnicima, a samo zato da prikrije svoj prljavi posao koji je tom prilikom obavila. Kaže, krajina je imala loš kadar. Pa iz toga se onda može zaključiti ko im je kriv kad su izabrali loš kadar. A istina je sljedeća. Krajina je imala dobar kadar, ali je on uklanjan sistematski, a taj, kako Petar kaže, loš kadar je nametnut i imenovan iz Beograda i nije ga narod birao. Sjetimo se Plitvičke televizije i namještanja Martića za predsjednika, pa onda uslov da u paketu s Martićem bude i Mikelić, pa imenovanje Mrkšića za komandanta Srpske vojske Krajine i tako dalje. Čime je to i na koji način narod skrivio pad Krajine? Kaže da je ta i tamošnja vlast bila sujetna i da je punila lični ego. A koja vlast to nije? Je li u Srbiji vlast manje sujetna? Bilo ona ondašnja, bilo ova ovdašnja. Nije li vlast u Republici Srpskoj bila isto takva? Sjetimo se borbe za vlast, podjele medija, za koga navijaju televizija Pale, za koga televizija Banja Luka, ko je gospodar, ko je važniji, Karadžić ili Mladić, ko se pita i čija će biti glavna. Komentar Petra Bursaća, kojem inače ništa ne zamjeram jer je riječ o mladom krajišniku, je u stvari odličan školski primjer koliko
i dan danas živi ružna i lažna slika o Krajišnicima koju je stvorila propagandna mašinerija u Srbiji. Što je najgore, tu sliku je prihvatio i usvojio i jedan dio nas Krajišnika. Taj dio se s tim pomirio da smo takvi kakvi nismo, da smo takvi kakvim nas oni smatraju, iako to znamo nije tačno. Krajina je svjesno žrtvovana dogovorom Beograda i Zagreba, a pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država. Žrtvovana je da bi Milošević bio mirotvorac i glavni igrač na Balkanu. Da bi se formirala Republika Srpska kao entitet. Dakle, Krajina je ugrađena u Republiku Srpsku. Neka Krajina nestane da bi Srpska opstala. Da li je to jednak odnos prema dijelu svog naroda ili je politika dvostrukih aršina? Ako Srbija prizna ratni staž svojim vojnicima, to jest oficirima, za učešće u ratu u Republici Srpskoj Krajini, iako Srbija tvrdi da nije bila u ratu, ali oficiri imaju ratni staž, ako priznaje i svima koji su učestvovali na Kosovu 1999. a jedino nama Krajišnicima ne prizna nikakav staž, a oni su komandovali nama, da li je to ravnopravan odnos ili politika duplih aršina? I napokon, takse koje je takozvana država Kosovo uvela na proizvode iz centralne Srbije predstavljaju državno pitanje broj 1 i to sa punim pravom. Mada na ekonomske mjere se inače uzvrća ekonomskim mjerama, na političke mjere političkim mjerama, na vojne mjere vojnim mjerama i nije mi jasno zašto se ne uzvraća recipročno. Ali da su takse tema broj 1 i u medijima i u diplomatskim aktivnostima, to je tačno. A moje pitanje glasi, zašto je Srbija, to jest Savezna Republika Jugoslavija, to jest Milošević, 1993. uveo ekonomske sankcije Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini? Dakle, nisu ni takse, nego sankcije, blokada određenih proizvoda. Ovo danas jeste alarmantno i dramatično, iako Srbi na Kosovu imaju i drugu ponudu proizvoda, a sankcije naše matice prema svom narodu zapadno od Drine, to je bilo nebitno. To je bila valjda vaspitna mjera dobre majke prema zločestom djetetu. Iako mi nismo imali nikakvu alternativu u nabavci, jer smo i sa Hrvatima i sa muslimanima bili u ratu. Kako je tada živio i preživljavao naš narod u Republici Srpskoj Krajini? Da li je to bila glavna, bitna, državna tema u Beogradu? I da li je to ravnopravan odnos prema dijelovima svoga naroda ili je politika duplih aršina, da ne upotrebim neku težu kategoriju? To će biti i novo pitanje za sljedeću emisiju. Misli krajiški, slobodno i glasno.